Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan dan kami takzimi Burunda selaku ketua atau amir tim Armada Safari sholat berjamaah Al-Amanah di Kabupaten Sidrap, Kecamatan Dua Pitue. Beliau hadir bersama kita. Saya sebenarnya tadi kaget, kok langsung beliau yang menjemput. Oh ternyata beliau mungkin tinggal di sini ya Pak Kiai. Alhamdulillah bisa lama baru saya bisa bersilaturahmi kembali dengan beliau. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Helena Tomolebita, Bapak Camat Kecamatan Tempe beserta Bapak Lurah ya. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Imam dan panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj, juga Al-Mukarram yang membacakan ayat suci Al-Quran, ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah pada malam hari ini kelihatan bahwa ibu-ibu yang menggerakkan semua kegiatan yang sangat luar biasa.
Karena laki-laki cuma 4 sab, sisanya ibu-ibu. Jadi alhamdulillah magi-magi wenyewe kadua talu barakah di talulongang berkaitan dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Pertama ayat angkaina bacangan ionna alena gorota maka daya rositongan na kotoma bicara ake gunana sampajange maka pasti ko pas sampajang itawe mabelay pole perbuatan pasya ya sange pasya pangkau kang iya si salay si bawa dan lele agamay iya kumungkar pangkau kang ia bertolak belakang dengan kebenaran akal. Jadi ia tuh agama tak dua, angka pahsya, angka mungkar. Ia ko pahsya memang sebenarnya itu dari wahyu. Jadi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan wahyu agama. Tapi ko mungkar akalang ngemo pada memang nasi cocoki. Jadi angka tu agak-agak tania wahyu langsung dasar wahyu ipake. Napai akalang ipake si salah memang nih. Itulah yang masuk ke mungkar. Makanya inna salata tanha anil pahsyai wal mungkar. Jadi pahsya si bawa mungkar. Jadi larangan berkaitan dengan dalil si bawa larangan yang memang sudah bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Jadi ya dua agak-agak de mematona na jamay na daperi tau pas sampajang. Jadi ya tu ko pas sampajang ite de na napaceceireng, ya ko pas sampajang ite de na pacodokang, ya ko pas sampajang ite de na makalasi ko makbalui, ya ko pas sampajang ite de na korupsi. Ya ko pas sampajang ite de na sogo. Ya ko pas sampajang ite de na tarima pasogo. De na pangewas si bawala kaina. Ay, ko pas sampajang makomogaro. Maega tau ma pas sampajang tapi makan mangi je pe ustaz. Raji ma berejama mak balui makalasi matoi. Pak berejama pas sampaja tapi korupsi matoi. Maka da salah giro ayae, dena salah ayae, agai pe salah. Itu memahami salat. Ia ro sampajange telun rupa. Angka yasang as-salati ma'al ghaflah. Angka as-salati ma'al yaqdah. Angka as-salat ma'al hudur. Jadi telua as-salat ma'al ghaflah sempaja tapi dena meringerang. Baca mi bawang. Deka peringerana artinya tidak khusyuk. Napakanjaki bacana tapi tadengi peringerana. Namo 50 tahun mas sampaja de tona berubah akhlak. Karena yang merubah akhlak adalah kehusyuan. Namo cinampak mi mas sampaja dena sitang ngajang dena 10 menit. Namo apa mi menit mas sampaja tapi khusyuk dalam solat yang 4 menit itu, maka ia tu tahu berubah akhlakna menjadi makanja. Tapi namo si tangajangi mas sempajang, mitaki mas sempajang, tapi ngelilir kata orang Jawa, betongan nah, dena makanja peringarana, macam ne, nengerani sandala, nengerani komporok, nengerani sesak, nengerani balu-baluna, namo orina nengeramana tol, na, lete macam ne peringarana, watak kalena miyo komasigie, tapi ruhnya kalili macam ne, nengeramana jama-jama linona, maka ia tu tahu namo si jata to mas sempajang, detona berubah akhlakna menjadi bagus. Nasabah yang merubah akhlak menjadi baik adalah kehusyuan dalam sholat. Makanya angka tu tahu mas sampajak dia minta. Angka biasa jamaah kulau runtuk mas sampajak, woi malasi. Rokok malasi, tokong malasi, sujuk malasi. Utanaiwi maka mata malasi. Nasang iya ko matangga ka napangaruhi ka setan. Yo po kalau bala inapay may ganggu ka salah sa ini. Jadi katola sana makanja tola sana nasa
Iyo kometa ka ustaz napa palampiri baca aku napa dia pede na ganggu. Iyo pukul lau bala pokok nadi ka makaletur rokok subhanallah subhanallah toko boleh rokok lau bala napa ime ganggu ka salah saya ini. Kata jadi alasan na. Maka daka ia kok kalang cocok sah. Tapi angka hadis bicarai hadis Imam Bukhari maka dai nabita angka tau okusuri monri lailulung apalah sampajan di riwayat Allah mengatakan dilipat dan digulung itu sama laila pirang apalanna sampajanna napai lai rimpa kerupanna dilemparkan ke mukanya maka alai pakasiwemu karena dia tidak diterima di sisi Allah. Magai karena salatnya tidak ada tumak nina. Itu bahaya anak. Jadi ya kok kalau cocok maka dia nak ganggu setan. Tapi ia kok tomat bicara dalilena angka tahu salatnya tidak diterima oleh Allah palanya tapi dilemparkan kembali. Layak lemparang ilo kurupan nama kedalai sampai jamu. Karena sholatnya itu tidak ada tumak ninanya. Itu bahayanya. Makanya ia kumas sampajangi tapakanjak-kanjaki. Tapasuku-sukui. Terutama idi imangin nasabai itu ya curi. Cuma nate aja itu nabinta malampe bacana. Nate. Iya kumancak dena kada nabinta palasi sampajamu. Maka dami pendekkan bacaan. Jadi ya rupa ngupu iyalai koto manca jimang. Maponcok-poncok enak. Dewa kada aja ta'ala surah panjang alamoki suratul Baqarah ta 10 na ayat na paki rokok 5 ayat na paki rokok na payatu ko imang angka tau pandrita termasuk iman tasapi na tengi lagoram bacana korange ko del tengi lagoram dilarang melakukan ko Imam Syafi'i bacalah Al-Quran sesuai haknya itegere iman na Makkah iman na Madinah iyo poi di sesa roko Indonesia lay cecca ko makiro baca malam po makarami na baca lalo miyaro iyo poi di iyo korate kimi salat ay na po jilada ni iya na dandu na pura si marala alu na pa si rewa ay na po jilada apa iya ko malampu-lampu ni bacana nasa makada ima biasa-biasa padahal mestinya itu yang benar. Jadi namo palago kita caji mangaja tapalette ilago ta koi mange. Tapi tetap membaca Al-Quran dengan irama cuma aja ni palampiri lakda. Engka biasa uruntu lampi paga. Iya. Natte koi mantasapi bacalah Al-Quran sesuai dengan haknya. Dua telu ima uruntu ko sidrap makoro memang dia membaca dengan biasa. Istilahnya sesuai makhrajnya sesuai dengan kaidahnya. Tapi ya tahu na rupai maka dak masalah toje pak makmunge toje masalah do cilina. Ya nade na makanja na sadil lago-lago na de to na kalagi. Biasa ko orang malangi na ala imang. Na ai ima baca lalo. Na makiro. Iya na poji ko papade pitu-pitu. Pura si tak dengan kasihmu bak lago-lago ay napojila dak padahal sebenarnya kalau dalam kaidah itu ndak boleh. Iya. Jadi ini penting saya ingatkan. Kemudian irona sampajange Pak Bu usahakan ina toma tenang kata berek ki toma tenang makanja tu ko toma kieda na sabangka sa adabu salah makieda ki riolona pong Allah taala ko toma sampaja mak baca Fatihah ki angka saktana ibace do itite lepang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Napi baca ini wajat dina pelan-pelan aja mo Allah akbar awe mak baca Fatihah makoto iya tu Fatihah mangamit tu malaikat alhamdulillahi rabbil alamin ibaca yero sinin na papuji ang kamanang ipangolo loko po mapuneng sinin na alangi maka di po Allah taala we na puji ka atakku mangamit tu malaikat alingi kesempatan malaikat makaming makanya nani pasti sambu-sambu alhamdulillah malik ini ya kana we alingi sakta alingi kesempatan malaikat milaudongan alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim. Makanya kong kapalawangan na mangami malaikat. Iya ko pasti taru-taru maka dia malaikat. Amasan ni. Gagato. Rokok ki makotoro latupi makanja pilampu na lakae di dalam rokok napa ibaca subhana rabbiyal azim. Makanja pi aja nak komi malalang Allahu akbar sami Allahu akbar awe mampasi terumi Allahu akbar sami Allahu akbar dena na rewa makoba manihe dito kagok kue aja tapatan nangir iya maka dena bita panga kami nam makalasye ti samesange panga pelolang ti samesange pelolang pancuri itu jadi maka dena bita panga kami nam makalasye tau minaweri lala sampajang maka dari sahabat angka kape tau minna ko sampajang maka na bitang ka angka tu pahanga ko lala sampajang nigi tau mas sampajang dena lampu laka na ko rokoi de tona lampu laka na ko sujui malampu engka tu tau rokok tapi engka tu je bita tau pak dena rokok maka licuai ada apa ia sengir rokok si lampu ilaka si babo poncingnya lurus maka dia dalele koko riwayat ia ko nabita rokok na tomala kaca ni panoi we na ipatada ngoko laka na nabita dia na tak bolo berarti makanya lampuna yang kawita tahu pak materu iliman na loko kacina materu ulun na yawana utuna nonroy dia na rokok itu maka licuai dito kagok ko lima okwi utu taro kutu ya demi na wadding ya sila ka lima mako natengi na bitta salat itu menyelipkan kedua tangan masuk di salah-salah paha dena wadding biasa tuh enggak tahu masam paja dena kutur na tarin masila ka di mako tamay lima na lalalang iya ro nateng agamanya tuh dalilnya itu tidak boleh memang makanya rokok makanya lampu kecuali makun reye mariawai cek de ulunna na utuna tapi sikuna makun reye lari lalalang iya ro ane agak sedikit terbuka tapi de to sinalo saliwang aja to siya Allahu akbar. Wah, ya na tu pasang pajat tu. Apa angkat tu tahu yam itu garakanna, apalagi mubah si makokoe pengobatan akhir zaman. Gerakan salat dijadikan sebagai terapi penyakit. Oh, ya namanya masang pajak makokoe papada pasila. Allah. Akbar. Ya pada pasila ya Pak, ya naroi podangi maka dah meluruskan, membuka jari-jari jantung ke belakang, ditarik tak pada tau melo mat karate Allah. Aja. Dena marigaga ya guri maka dia rogarakan na sola engka pangerun na loko kesehatannya tapi aja na yero manca tujuan apa aja kama yoga matuk garakan na Cina yero rate-rate pede mega gunana labiran ni tema yoga na nya masam pajangnya aja atau jadi dia nawat ding yero tujuan ya pe kong ka manfaat na taro nih tapi aja na yero alamak-alamak kan ya lebe aja na yero napit to wih tapi dia tahu nak aku dia tahu pakai komedi di mamula ni ka pangangkah gitu iya jadi aja biasa-biasa iya tuh masam pajang aja nama kat domana ngalelebe aja pangkat tu tahu masam pajang mapat di mana ngalele nalapo wih aja terlemak-lemakan jangan terlalu memberatkan istilahnya aja nampak dia tu nule husu eko makat domana ngalele iya itu ko patareka angkana napa si runtu ya jarin nah pak jalok nasi baindo liman na buka-buka jarin na cek de na para apa iro buka-buka cek de napa si depe indo liman na pak jalok na napa nageteng agalasan na lapalan na lima alipu lamang madua huruf ha
maka dia okina Allahu. Jadi ia pala limai okina Allahu ia na romakada Allah na pataraka ia na rompai lapalang Allahu na pasidape ice de indok liman na si bapak jalona letemir. Ya ko dito tami pakai jatuh siya takwa Allah. Dito. Itu betungan na kamakada buka-buka ni cek de. Ya ko ya biasa na pak guru ngero-guru tamakada dena. Aja mu winrui patan nang ibawan ni kega nasa di muaka gang kasi betu singkaru. Makada karo ni 24 nila ba ya tu koto kata bere makan jala datu ya ku ya dua jari ipatada ngoko pergalangangi napa ya taluewe si dape matoy ya natu nakada dua tamas sarang talu tamalaisang napatadang itu makanya Allahu Akbar iya dua jari ya tenra kang yukwe ya jitadangi napa tenra ilau mematoy supaya dena lepak paringarannya lori pong Allah Ta'ala si batu ya tu itu mak jalok tu matu makomati itu iya talu yawe indo lime natumpa icek de pa jalok na pausahakan ngiro capak na jariero si lempu ibawang utu aja na layolo si lempu utu pak ya ko si lempu itu capak na jari tangai o kutubukun na utu malokonge iya si kuta pas si lempu itu si baam putu monri yan na tu nakada morabbi sulapapa. Jadi koto masampajang jadi makanja tu kuranna suju ki makotoro yan namo tu suju matu angka tau suju ina iolo ihatap papala liman na pautuna angka tau la iolo utuna napa pala liman na pauluna cocok manemo tapi nabitta wattuna magala mo pa malolo mo pa umuruna ina ioloy ha utuna tappan appaliman na paulunna sisanna macoco nabita menre alena mamule agak matana watakalena napala ioloy liman na matulakang napa na pano utuna jadi yai tau nakan nai remati ya naro tapake nakan nai asam urat ya ko tapautu na matto na tulakan ni yolo pala yolo ni lemay matulak ka dena salah apa biasa mo na jama na bitta ya wattuna magala na bitta utuna na pala yolo ya idi tau malolo ha namutu ta pala yolo maka de imatu ulun na yolo na palimana na pautuna angkato tu tau maka de siwali milimana na patulakkan na na patoko manutuna siwali coco mato meki de gaga makan re langsung mitoko mako kakama pakarate masampaja de na tulakkan ini mani bawah itu jadi yero sampajangnya tapi usahakan setiap gerakan kita memaknai kehusyuan dalam sholat kegayasang ya koto tatto nama koe maka dia tau pandrita itu sampai 2 tahun lu tau pandrita mau tuli pakai mau pasuk jadang nak julekangi aja na tulok kusuk jadangi melo non rima ceke pasti mak beres salat tu na beres salang itu nabita napa na beres salangi malaikat Jibril napa ya ko napakanjaki rampan na nyawana napa ngulo memang ni alena lori pong Allah Ta'ala na rubay frekuensi na alena jadi maka datangnya na aleku tapi Ahmad na tato iya na tu naka upasang isere na so makada iya ko meloki kokoki Malaysia na meloki matalipolo Indonesia itu mestinya plus 62 ndak bisa 081 dirubah frekuensi supaya bisa terkoneksi makomati itu koto masampajak nasabak yang bisa terkoneksi dengan Allah adalah Ahmad nur na nabita disebut rahasia tamaki okoro rahasia ero alena tapake mangolo ripong Allah Ta'ala nasabak angkat ya pun ini hakikatnya tapahamu kira-kira di kapak di lau bahas si cek de jolo iya tu di rupa tawe aga konge nalingi pong Allah Ta'ala nomor sidi watakale tubuh kasar iya pita mate angka ulun na angka liman ng kajene kenri pole iya watakale polok kui tanay polok kui angingi polok kui apie polok kui wae apa unsurna unsur api angin tanah si bawa wae
Iya ro apa unsur lai gabungkangi yana tu nancaji watakale tubuh kasara. Apa unsur nanya? Tubuh kasara. Yana ro yasang rupa tahu. Ini yang tidak pernah paten, tuli berubah. Maginan ka berubah, tita ni gare foto ta batu tatekai. Napa tita batu tes D, napa tita batu tes SMP, napa tita batu tes SMA, napa tita batu tamakulia, napa tita foto tamakokoe. Kaya gaji sitongan na ini. Tita gare, waktu tateka mako ami aja pe modele ko eh. Sisa na tames D mako si modele na. Berarti tubuh ini tidak pernah paten, dia akan selalu berubah. Makumoro matuk nara masola hancur rewa pe maloko asalan na mancaji tanah. Maka damaje pe ustasna degaga api angka hawana ia ko macai itai na macolak mana ngalele itu panas, itu adalah api. Dalam tubuh ada air, dalam tubuh ada angin. Makanya apa unsur menyatu yana tu mancai watakale. Sifat na api tatong, sifat na anginge rokok. Sifat na tanah suju, sifat na wae tudang. Ya ko tatong simbol na huruf alif. Ya ko roko simbol na huruf ha. Ya ko suju simbol na huruf mim. Ya ko tudang simbol na huruf dal. Tulisannya a, ha, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Puluk kiro watakalever. Berarti pulekenri rasanya Ahmad. Ia na royasan Nur Muhammad. Yana tu nakada li kulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa puluki nur na nabita. Asanna Nur Muhammad adalah Ahmad. Ya kumakadete Nur Muhammad itu cahaya pada ko lampu. Macahayai to makada lampu. Tapi ya ko mate makadaki balong. Itu tabang ya. Karena nurnya Muhammad itu sehingga disebut Nur Muhammad. Nah sebab matapai cahaya. Asat tongat-tongan na Ahmad. Ia mato tahu, ia mato sempajang. Magi nakada, ia sempajangnya tetong, rokok, suju, tudang. Makanya sholat itu juga Ahmad, watakalewe Ahmad mato. Nayarui di pancaji, watakale. Yang kedua napasa. Ia masuk mutamah. Angka tu ilmu na napasai. Ede tu na sembarang. Apa ia tu napasai tanya tu ia tu mak barunge lo saliwak sak bin namia tu. Angka ko tilalang. Moni ia tu kones sang itawe. Ya ko napasa tu napake te wat dinataha wat dinapasu tapi napas itu masuk utama dan itu angka poleangan na. Angka ya dua jari ya se na posi yon roi malai angka ya wana ya natu nakada sikiri rahasia sikiri batik madu berbango ko tu tapi aja no bahasia ro namo sikiri la ilaha illallah de to nakapo na melo sikik male sikiri rahasia itu iya naro jadi okimon roi kemudian angka ya rahasia iya naro rahasia Nur Muhammad angka to ruh iya ruhe tallu idafi qadim dengan haya. Ina tu ampai te kome mate talu prosesna mapamula capak nendo kajena latu utuna latu posina latu kerongkongan. Makanya tu te koma ipamadangi capak na ajena latu utuna macake ya ko macake na dati utuna na liwal yase pasti watange tu matada na sana dati matu posina tu kakak menre itu makadani menre galagana di situ tandanya itu 3 tahap. Jadi itu ruwe dena cidipa. Makanya kau matin re tawe ruhnya diangkat. Tapi ya kau mati tawe ruhnya digenggam. Si salat. Iya. Ya rote kau matin re mate kah? Bu. Tete mo ki wasam. Bu, ya rotau matin re mate kah? De. Mapangewan itu. Maka dai nabita an-naumu ahul maut napapak dongan natin reaga bismika Allahumma ahya wa amut ya kotomo to aga bacana alhamdulillahillazi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur aga betongan terima kasih banyak puang taparewa ka nga atutungakku riwat tu puraku tapa mate pangewan itu
Taneki pemang, mate ka tau matinro eh? Hah? Apa ngewan nih? Mate bu, orang yang tidur itu disebut orang mati. Makanya ya roh agama Nabi tak nalai akal barakang orang yang meninggal dengan orang tidur. Nasabah untuk memahami kematian, pahami orang tidur. Maka lebih kuyasang kata neki, ya komatindro ite nakatulu-tulu makita kah? Hah? He. Iya komatindro itawe nakatulu-tulu na itale na lo Jakarta ni itale na lo Jupanda makita kah? Makita, tapi matanya tertutup. Mata aga na pakai makita non lemite peristiwa padahal matanya tertutup. Itu bukan mata batin. Itu pandangan dari ruh idofi. Makanya ya tu tau matewe lala kuburu tembus pakitan lokolino. Makanya dinding kuburan disebut barsah. Si salah ya. Iya ko onron na lemak tau matewe maka daki alam kubur. Tapi dinding kuburan yang seperti cermin yang tembus ke dunia dan juga tembus ke alam akhirat disebut barsah. Barsah itu bahasa Arab. Ya kui pak bicara ogi isampirang. Ya kui pak bahasa Indonesia tirai. Tabahan nih. Disamesang tirai. De sampirang. Nisang. Kain tipis yang membatasi ruangan satu dengan ruangan lain, yang ketika kita melihat itu terbayang tembus. Orang di luar bisa didengar suaranya, cuma terhalang pandangannya. Makole batu tau matewi mendengarkan kalimat orang-orang yang di dunia. Makanya Nabi tatamaki burue akan baca assalamu alaika ya ahlal kubur madodo sakdanna nabita. Kemudian Umar bertanya, nang kalinga gaji ya Rasulullah. Agar nasabita, hei Umar, lebih matarangi pareng kalingan na tau matewe daripada tau tuwe. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab karena dengan ruhnya dia menjawab bukan dengan jasadnya. Makanya maka dari nabita oni sandala na tau mangantara tau matewe nang kalinga tau matewe. Itu ko ampai ko toloki buru aja na to kapau-pau. Singkin indo upa. Iya na biasa na seman. Aja masiri itu. Makanya setiap orang yang meninggal kita selalu mengungkit-ungkit kebaikannya supaya menjadi senang. Mate tahu dia nawat dingin itu Pak Bu. Yuka jana tidak mesti ditutup. Pui di sesa. Mak bici maka ruka. Maka anak taruh ki pas sengar madecing. Neko meki yang enggak tahu kanja abas sakit. Insyaallah ko mabas sakit tahu kanja. Tega beli bola ta cecaki ko mabas sakit kagak. Tega tahu seke emi ti cecak ko beli bolaan. Macam ini mi. Ya. Jadi abas sabawan nih, makanya orang masuk surga itu Pak bukan karena harta. Mata sakami maka ada warampara patami teh surga tania. Agan apa le? Jasa. Kenapa ada wanita WTS asumadak kami napinum natama surga? Itu karena jasa Pak, bukan karena harta. Iya Tommy itu narampe tahu edenang kana ma ya komega gagata maka ada 10 miliar dita. Palingan maka dami teh mega di nayano. Mate ki matu tanedi pun langsung lete lokona tapi ya ko mabas saki mabere mabas saki tolidi narampe tawe na mo mate ki de na mungkin lete lokona maka taro ki pasengaran na rekomelo ki mancitau kanja aja tamasek maka apa tu ga tau je tau sogi maka kaddi tapi de to ko wajo de ga angka ayo ibu-ibu ya sidakak alomo ki mah sidakah yaitu ampai kagak Pak Balu okoy Kapak Balu yaitu ampai ko to bunga mapatarala ko ele ilansu ya sidakah pulok korong yenaro ya samula balu
Ya ko angka tau mak balu pas ala pangali pamulang dia mengambil sebagian dari situ atau seluruhnya diambil itu kemudian langsung nasidakan na titip yo ko pong Allah Ta'ala na pamilaw dong insyaallah itu sahana di nabakar itu dijamin ya naruyasa mula balu yo pui dia sange mula balu irak ko tay na pa silikang dito na ko kumay mako angka pamalada pampatarali ta panaluko di na napa na bampak oy bampa mana ngero na sa tarala ko di na tarala na panarako ta na panasila kang nasa ngindo duy na niya de na ko alamula balui pamulangi langsung ya sidakah ipodamini pong Allah Ta'ala rezeki yang pertama kau berikan saya kembalikan titip kepadamu itu barakah nih nariasa mula balu makomoro makunruto ngasat itu bela iya diulangi pe mga jadi ya roko Thomas sempaja pak usahakan ni aja na lobang ke aja na lobang oko kata bere usahakan ni nasi sumpung iya ko matu lepa yoko patehe usahakan ni narikuidapi ya kana abu dua iya kana stain tapasi sumpung yokoro iya na lesse taparewasi iya na lesse taparewasi agang kulyangi selalu berbolak balik pada ko toma motor iya na leko calaga na palempu sih mako mati itu ko Thomas sempaja aja nasi tonra ingeran ni motor dalam kan harus sesak aku nak di paru pulang Allah tagun cita mau kan padahal masa pajang iya onrotona nasa talunrakan ni gajero apa nih kan angka lalu nasa kedua na gajero suju napa cicang iya angka lalu madari na lupai ma beresalang magai nasa ba demi matona tenang ta coba igare to melo mangolo ko pong Allah Ta'ala pakanjaki ro pakengi melo ipake masampajan mapamulay jenne pakanjaki me matomilo dong yana tunang kaya sa jenne taluka nape na bisay limanna tapacinga nga lima ko populer sini na sadasay kemudian yang kedua tapancejenga nga iya matu 5 macahaya ko surimon rimu kemudian yang ketiga epo tajagaya nga iya 5 ko sa rekwam manginapigaw anu madece iya matu ko 5 tahun na nabisay tapancaje 5 ko tarime kita catatangamal ko surimon ri kemudian tajagaya nga iya 5 kuponge talengi baraka iya 5 kunawat di salama lino akhira ata pabelay yo tu ampe tu 5 dong ya nanti ya jenne taluka luka jenne na secara syariat tapi nasabak nalisari pak dongang itu wudunya selalu ada nilai berkah di dalamnya ya nariasa jenne taluka tanna ya tiasa ngejenne taluka de nak jenne uran pesange sampai jata petu maka dia musuju pacapurang atau ko beresalange pasi sumpungi ya ko suju oki suju eta pake ya ta suju pacapura sampai jaloro atau ka memang niati untuk masa pajangasar pasi sumpu memang nih magai supaya ro sampajang itu lisi sambungi mataru aja ta pakaletungi ini penting saya wasiatkan supaya kehidupan kita terus berpahala apa ya ko sampajang mimita reke pak ya mitu talabat tangana sampaja reke nasiagam sampaja loro 5 menit sampaja ngasara 5 menit mangaribi 5 menit ya to mi ko to mak berejama na 5 menit pak ya ko to mas sampaja jadi diai kalalo tau nasa taja ngak cinampo sampaja cinampa to kan napai pakanjaki tudangi pure nasa tajokan wih selesai no nasa ibilla mi ibilla iga iya tapakanjaki maka daka ya pak tak kalamui talanga sara pakanjaki memang maka tu kanjak ko makanjak mati baca Allahu Akbar tu manguluk yulo na pong Allah Ta'ala na paibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ibakanjakir napa to mangilaw rilana palisa ya ko to suju tumpahkan semua dosa-dosa kita na sabab magay iya tu komelo ki lo masampajang nasa nabita iya rupong Allah Ta'ala na suruh malaikat na taruy dosa ko salangkay
si bawa kolue ya tu ampai kotame waktu sampajange matana papena dingi risesena tau waktu lima sampajange ia na pura na ia na rokok na matu si bawa suju maka dia nabita tak denna idosana pada tak denna na donge pula ditakena jue ia na tu ampai makanja komete taki rokok na sabak megege lega dosa na pakitokong aja nak Allahu akbar sami Allahu akbar dia pernah tak denna dosa mato jam ni itu iya jadi PTT suju naraga ya rodosero ya na tu ampai ko to purma berasalam madari ta pamaringa papena dinge magai itu salah satu hikmah salat ilolongan itu barakah ya kong katau nasai pada miasa dinginya purana masam pajak de na pede marek jim miasa dia oh makunru-kunru ya tu iya napa ni ko to masam pajang usahakan iya ko ini masam pajak jadi di moy iya na ro ongko tatala pangupu ongko tanah namoji itu imange kato tu ongko na aja na taparote si pu imaku ya toro na baca kasi tina sakit ti mawad duha kato tu nasa ya nu imatu waduha si tu alam nasarah aja na taparote si angka sahabat na nabita 5 taong imancaji matulikulu Allahu na gan rusu lai parote soko jamaah na makadami ako de umeacu aja mau macu tapi aga baraka na makade nabita gara-gara papuji mo ko kulalau si bako matu tama suruga napa ni anagan rusuk mandar na baca kapitu na perroko ini ka iya aja mau tanu pak cuma upasangi hindari ayat-ayat yang dibaca dalam sholat yang berkaitan dengan siksa. Usahakan ayat-ayat yang kita baca, ini kalau dalam ilmu hikmah, usahakan ayat-ayat yang kita baca itu ayat-ayat untuk ketenangan, untuk obat. Makanya maka di topan rite, hindari banyak membaca takbat yada kau masam pajak. Pegai mu baca alam nasrah supaya derajatmu selalu diangkat. Kau dimuliakan. Aja na yala takbat yada. Cek nala si takbat. Gitu. Wih aja. Yeah. Topan rite rupa hikmah ya. Maka di hikmah nasaba iya tu ayat sesudah Fatihah besar pengaruhnya dalam kehidupan. Besar pengaruhnya nasabah itu menjadi doa.